دی برنامه مجاره کو میوانک ده دی سامی بردوره بن بجاره جی امی سر مجاره لوزانی با اخوان هر وها دیسا لباشیر کردستان داگرکریه که و به دست پدکی ارتش ترک لباشیر کردستان بجی دبه سه سال سر پیمانا لوزانی اردر باسبو دبیت به باشیر چهار گرتنش بنا کردان چه حق گرتن امی سر مجاره به سیاست مدار و دیروگناس پرس حسن özgeneş رو باخون برس حسن هم خیراتنه خیردار بن سلا بوریس برابرش سری de yani سه یک سال سر پیمان روزانه در باسته یعنی کار قلاوی پیمانه که او پیمان چوبو و باندورک چهار سر کردان کرد چهار سر روزات و نوین کرد چهار سر کردانی کرد وکی تیزانی پیمان لوزانه دو شر جهانی یکمی وکی انجام جهلا دولت ترک انجه برمایی یا عثمانی بله او دولتین اوروپایی سریده انگلیستان فرانسا و ایتالیا و گلگ هوالبندین وان مروف کاره بیجیم شری جهانی یکمین ده سریده بین دولتین داگرکر انگلیس فرانسا و هوالبندین وان دخواستن عثمانیان یکسر جحول راکن رجلات ناوین جنوب تشابكنا يعني جنوب بدنا أباكرن انجام ده کارم بيجي وي شريده دولة عثمانlı تكشو پشتیوی تكشوني حكومة أنقرة بله بيشكش مصطفى كمال امكارم بيجن اف پیمانه امضا کر یعنی وکی تیزانین بریا لوزانه اگربستا موندروسی هبی 1918 ده سه هیواد ده توی دری اگربستی کاتبی کرن هنک ام بین نقشرک انجه نقشک دانیوین پیشیا عثمانلیان او شش باجارین بجن باجارین سته یعنی جهلا انگلیس زانو هوالبند وان و السر عثمانلیان فرض کردین اف سیواس و العزیز و بتلیس و ارزروم و دیاربکر گوتن لازمه ببت پارا ارمنیان وكي ديجي هنك دار هبون تخواستن مثلا قالك konferans هاتن يعني konferansa Londra hevi ya San Ramo hevi peşyavi ya Skype hevi vana hamiyan da yani harita Osmanlıya ve çoğun ve yan ya Mustafa Kemal ve devletik çoğu جوارا به آباکه روشا ام بین عربستانی چه به یا کردستانی چه به یا ارمنستانی چه به وانه همید وان کنفرانسانه ده هاتن نقاش کرن یعنی هنی گوتنان دم بجی یا سوره ده 1920 بی باور کما بله ده هیوا 1920 ده yani قala Ermenistan'ı tekrin قala Kurdistan Bakurevi Navendek Navendek Bejin ya Bakur خسريك جبو كردان عن دولتك تدا هات بي ديار كرين او هرما مزابوتاميا جيرين عربستان يكسر تخواستم بكبت بن باندورا فرنسا و انجليز حتى مثلا هنا كردستان جي هرما موصله يعني عن ولايات موصله بكبت بر باندورو دستلاداريا انجليزان tabii gelip nikaş servantiştana hatın kırın hem konferansa Londra'da hem ya Paris'te
و دماهی ویجی خواهاندن لوزانه مثلا ام بجید پاریسی ده هم ارمنی و کنفرانسی ده هبون هم جی کرد هبون شریف پاشا تمثیلیت کردان دکر باوز نوبار و دکتر ها دکتر اوبانجیان تمثیل ارمنیان کرن لورا سروان شش باجارن کردستان باکور گاوادی مگوتی سوات حتی دیگه ارزروم و وان و فلان بیوان نابرا ارمنیان و دلگاسیون ارمنی شریف پاشا دا به گشتی نابرا کردان و ارمنیان دا نقاشی که بو yani Kurdan dugû welatê me ye ev bajarên tên pênasekirin çê nabe bidine Ermeniyan konferansa Fransayê de dibêjin Şerîf Paşa û nûnerên Ermeniyan hûn nava xwe derlek werin de gorî wê em meselê hewl bikin di nava xwe de digihîne astankekî belê esas mesele ser kapîtulasyon û mesela Musilê wê çewalê be negihane tu armancan hinek biryar hatin girtin lê ev biryaran jî hêla Meclisa Tirkiye û hêla Kurdan ve nehate pejirandin beriya Lozanê mirov kare bêje mixabine yani Serokwezîrê Ingilistanê Lol George bêjide tiştekî dibêje Kurd yani ji bo ku me çiqa hewl da me nekarî em rêveberekî yekser ji wan re bidîne destnîşandan û Kurd parça parça eşîran pek tê û mesela Kurdanî ji hinekê biya Ermenistan û Suryanî û Keldiyan niya ve girêdaya dibêje dibê ev meselane lazim e mirov ser nîqaş bike û heman demê jî dibê lazim e Kurdistan hem xweser be hem ji Tirkiye bê vecerehkirin bêguman vira de mirov nav demê de dema berî xwe de hewldana wan mirov heqîqetek dî dibîne yani hem Fransa hem İngiltere û hem dewleta Türk yani an em bêjin hê dewlet Avê ya hereketa pêşkeşiya Mustafa Kemal dikir hewldanên wan yani ne rast bûn yani taktîkî bîn wekî Tirkî bêjin û demkî bûn yani herekî hesabên wan ên dizî paş perde de hebûn ji xwe Lozanê dema em berî xwe didinê Lozana yekemîn heyvaya 1922 dest pê dike heta çarê Sivatê 1923 berdewam bikin elvira nîqaşa ser Musilê ye û ser kapitülasyonê ye dewleta Tirk bêjî ev nadam Fransa yani em alîya tiştekî nadine yani de servan ew jî niha Lozana yekemîn de ser mesela Kurdan û kapitülasyonan dewleta Türk ew aliyî dî îdagirker re anjem bên heyeta wan heyeta Mustafa Kemal em bêjin nagihene encamekî Lozana yekemîn hem ser Musilê hem ser mesela Kurdan ya Ermeniyan û ser mesela aborî dixetime piştî xetimî konferans disekine vana dizivirin yani ew heyeta İsmet İnönü çend hevalên wî em bêjin nav de cî digirtin yek jê ji wan بله قاشو اینترنت جنگی ضعیف جميل زمان problem nedir? بله بريز حسن بله تین ام yani
انجام آن کنفرانسان و به پیمان باندور چهار به پیواژوی دیسر کردن کرد. یعنی ده اگر هم تنین سر انجام آوی بیسر لوزانی گل کرد نابرا دولت ایران و عثمانی هم ده هم بزانه 1603 هیده بود دو پارچه اری و لوزانی جی دبه 4 پارچه yani beriya Lozan'ı devlet Fransa peymana Ankara Mustafa Kemal wan re peymana keçit keceret bijin peymana Ankara 1922 de Rojava yekser teslimi Fransa'daki o vaki dici Lozan'ı teslimi İngilizan da be o ev hevdanên Kurdan mesela wan konferansan da taybet ya Paris'e de kirin û li Ankara nîqaşên meclisê de ser mesela Kurda dahat kirin hemî vala derketin piştî Kurdistan Lozanê de bû 4 parça gelê Kurd hevdû qutbî erdingariya wî ji hevdû qutbî devleta Mustafa Kemal em bêjin pêşiya wî digo em ê xweserî bidine Kurdan me qedera xwe wan kiriye yek sînorê me işte İskenderon heta Helebê digihe Mosilê û Silêmanî û hudûdî Îranê mîsaqî millî Kurd û Tirk qedera xwe dibêjî dîrokî de kirine yek niha ji vê yek bê yek welatî de em ê xweseriya Kurda bidînê ev makezagona wan ya 1921 de jê tê pejirandin û gelê gotinê Mustafa Kemal ên cida cida de ji mirovan dibîne meclisên de nîqaşan de mirovan dibîne lê ama dema Lozan encam girt û pêve İngilîzan ev got gu em Mosil ji bo petrol heye em nadine we eger hûn bixwazin em ê Kurdistanekê ava bikîn û bi referandum pêve girê bidîn ji bo wê Mustafa Kemal nexwast bu ara bikeve şer hesabê wî jî nedahat Kurdistanek bi ava kirin mesela di welatê Bakur de û Mosul jê vê re bibe yek ji bo wê çi lê hat gelê Kurd bê statûma di Lozanê de tu ji bo Kurdan tiştek derneket piştî Lozanê jî ji xwe em dizanî 1924 de makazagonik nû nêrînek nû dane pêş yani nijat yani aslında ji bona Kurda derket ama tişekî neyî derket yani ji bona çareserî tiştek derket ji bo xerakirînê derket ne wisa yani ji bo feyda Kurdan ji bo Kurd bi statû tiştek derneket yani pêşiya wî hem Fransa hem İngilîzan ji bo bigihîn ermancên xwe yên sereke em bêjin hem li hemberî Ermeniyan û li hem hemberî Türkan pirsgirêka Kurd wekî qertekê didina pêş yani eger hûn gotinên me yani bi taybet ser Rojava û Mosilê hûn gotinên me bicîneynin Mosilê ji me re bernedin em ê bêjin Bakurê Kurdistanê dewletekî Kurdan bidine çêkirin û em ê Mosilê jî referandumê pêve girê dan yani ev wekî Tirkî dibêje şantaj her tim li hemberî Mustafa Kemal û hevalbendê wî nîşan didan wekî dî jî Mustafa Kemal xwe jî nedixwast yani rastî gelê Kurd çi erdan jî bibe xwe statûyê ama ji bo îxnakirin ji bo ku gelê Kurd xwe Fransa û İngiltere re girê nedin nevin hevalbendê wan her tim gotin em Musilmanîn em birayê hevin hezar sal hev rabîn û em ê xweserî bidine we û ji xwe mesela me hel dibe ji bo wê gelê Kurd mirov rehetî dikare bêje Lozanê esasında winda kiriye yani ji bo Kurdan tiştek tune ye tenê xalekê ya şêst û çaran bawer dikime lê danîne ew kêmenetewên hebin dikarin bi zimanê xwe perwerde bikine xwe îfade bikine
کردان گل دران جیش بو کو mesela ser Hristiyanî û Misilmantî dimeşiya piraniyawî di bask wesa dihatin xuya kirin gelek cara nûnerê Kurdan yê got em ne kemenetewî jin yani kemenetewî jî ji xwe re wek qusûrekê didîtin em Türk Misilmanin em birayê hemîn ji xwe vê heqê me bide me em parlamentoyê de ji wê demê em dibêjin heftê hin bê heftê û sê وکیل سرناوی کردان پارلمانتوی ده بو مجلسه یکمین ده پیشتر آتاتürk evji da batal kirin hilbijartin ki nû nam hilbijartin ev vekilên Kurdan en wekî xwe anîne Lozandan imza kirin û Kurd ji her tiştî mehrûman mixabine. Birêz Hesan ha dema ku em îro binerin berhemên Lozanê îro çawa derketin pêş li ser gelê Kurd encamek çawa girt? Yani gelek Kurd Erdevi parça bu yek ya da duvan ne tenê Erdevi parça bu hişmendiya xwe de jî çanda xwe de jî guhertin çêbû yani tu berî xwe diyê mesela ew çand û feraset û hişmendiya li başûr ava bî û ya li bakur ava bî an jî li rojava ava bî hinek cudahî tê de hene ya di duwan jî bişaftinek vê hempa nav Kurdan de pek hat yani li hemî aliyan de mirov dikare dibe ku pileya we hinek cudahî tê de hebe lê bi taybet Bakur şerq islahat planı yani ew plana şerqê ya ji nû ve avakirinê gelê Kurd yekser hate koçberkirin û hate bişaftin û hemû zagonên xwe û make zagonên xwe de her tiştî Kurdan ji livasê wa bigire heta navên gundê wa çiyayên wan robarê wa deşta wan navê wa xwe hatine qedeğekirin yani mirov vê rehetî dikare bêje ew zext û zor û perçexwandin û ji hevdûdîrê xistina Kurdan hem alî bişaftinê de pêşketinekê mezin şêla dewleta Tirk ve hat pek anîn û hem gelê Kurd ser axa xwe koçber bû û hate bişaftin yani mesela ez mînak bidim ez ji bo rêxistinê carkê çûbûm Edirne zilamı gat mireb Tirkiye axivî min got te çi dibe got ez Kurdê Celalî me em şerê çiyaya agirî de hatine sergûn kirin bi dehan gundê me li van derane hene em hemî hatine bişaftin em yekek Kurdî jî nizanin bez em tenê peymana Lozanê de ji were xwe koçber bûn çûn li Rojavayê Tirkiye hatin bicêkirin. rast e yani piştî peymana Lozanê çawa çêbûye ew em bêjî serhildana Şêx Seîd çêbû ya Beytûşa bavê pêşiya wê çêbû piştê wî ya Agerê çêbû ya Dêrsimê çêbû ya Elîkê Batê ya Cemîlê Çeto ya gelek Haco Axa û gelekên dî gelê Kurd ew statiyo tunekirin û koçberkirin û tune hesibandin qebûl nekir ji bo wê hinek em bêjin serhildan çêbûn ama ji ber ku ne zêde rêxistin kirî û bi hêz û mezin bûn ser neketin yani yekser mirovê rehet bêje Lozan fermana tunekirina gelê Kurd bû yani. Rêz Hesan niha desalên Dawîdê taybetî li Başûrê Kurdistanê jî şerekî dijwar heye û niha jî êdî em dibînin di çapemeyê jî em dibînin artêşa Tirk diçin li Duhokê, li Kerkûkê, li Amediyê xwebicî dike û rêya kontrol dike her wiha tabelayên ku dibêjin hûn xêratine Tirkiyeyê jî daliqandine. Hûn vê rewşê bi çi bigirêdin û bandora pedekê ser vekê çi? Yani gavadî me behsa serhildanên vê sed salê de kir yani gelek Kurd rastî beşekê mirov bêje azadîxwaz û nasnama xwe naz dike û vê reşvê qebûl nake sed sale
البرخوات بله yani gelê Kurd ev çil pêncî salê di mahiyê de jî çip awayê demokratîk ve çip rêbazên cuda cuda be dîsa nasnama xwe, zimanê xwe, çanda xwe, azadiya xwe di welatê xwe de xwe bi awayekî demokratîk rêvebirinê dixwaze. بله Yani belê dewleta Tirk ji ber ku plana xwe ya vê 100 salê ji ber hemû kêmene tew heta baweriyê newekî wan be ser vê girêdabê hemîş halê rafişt. بله Yani çi bişaftin ve çi bi zext û zorî ve tu baweriyê cuda nehêlin, ti nasnameyên cuda nehêlin. Bêguman êlber xwe dide gelê Kurd de dewleta Tirk jî bi Lozanê her tim ev digo. Yani digo me di Lozanê de Başûrê Kurdistanê û Rojava û nav de me nevşerdaye. بله Em bi rewşekê xerab de bîn, me nekarê em şer bikin, ji bo wê em mecbûr bûn medan, lê me tica devş ew hudûdê mîsaqî millî bernedaye. Yani dema ez parlamenter, dema borî de yani MHP lîderê wî çend cara got, yani got Tirkiye 81 plaqê we heye. بله 82 Kerkûk e, 83 Musil e û 84 xwe hûn dizanin. Yani niha devleta Tirk em bêjîn kesayeta AKP û MHP de ev salana şerê gelê Kurd dike yani hem Bakur dike hem Rojava dike hem Başûr dike ev em bêjîn şerê niha ev sê salên di mahiyê Bakur rêve dibe armanca wî esas bin de yani رئيس حسن hem ها roj أرماجة دولتها كيف بدي يعني تخواز تسا شنوري مشاكل ملي شيمبر بك أنجي تخ مريتي هلوها ويلا عثمانية بجنوجن دباريزه لدبرت بينن كو بدكجي شنوري خوجي بدك هلوها عراقشي شنوري خو بدك هلوسا عراقي هلوسا حكومتها بدكي مشو بدك يعني بنا بيك ايش بيجي yani rastî niha hikûmeta Iraqê hêza wî zeh zêde şikestiye. Nava xwe de jî yekrêziya wî tune ne. Mesela me bêjin ew baskê Şîa siyasetê de nêzîkbûna û cuda ye. Nêzî Îranê cuda ye. Sunî cuda ye. Niha mirov vê dimahiyê vê dibîne yani hem pedeke hem hikûmeta Iraqê ya niha desthilatdar xuya ku hinek derfet zêdey berê dayîne hikûmeta AKP em bên çapemeniyê de televizyonê de ev tê nîqaş kirin. Yani devleta Tirk wê hudûdê deştê re yani erdê heta çi hudûdî Îranê çiya be ji bo ewleheya xwe bêxibin destê xwe. Mesela car car em hinek nîqaşan de dibînin dibêjin hikûmeta Herêma Kurdistanê wan re bazar kiriye ev rex firotîne. Yani rastî em rastiya wî tam tu belge destê me denîn em bêjîn wile yekser ev e belê ev rêdayîna Partî Demokrat û bêdengbûyîna hikûmeta Iraqê diyar e bin re hinek tişt hevdûre gotîne yani dewleta Tirk em bên destûr ji vane girtiye ku diçi wan deran. Niha dewleta Tirk an jî em bêje hikûmeta AKP di dîrokî de mirov vê baş dizanin. Mesela Qibrısê ber çavan e. Erdê biçe bigire her çiqa bêje em bêjîn snorên wê dewletê re hurmet karûn û filan bêvanin lê ama erdê bigire zû zû de jê bernade çû kurwan dera şer çê dibe kuştin heye
ام بجین خیزانی بخورتینه یعنی بدل وی گرانن اجبوی yani mesela bu hükümet Irak bu gele Kürtçi yani hem Başur hem Bakur hem Gişti de yani ev kara taluke ki mazın tine yani helvesta hükümet Irak ya herimi kesaniyata demokrate de پراستی فهم کرناوی هنکی زوره و جوار رژیش گلی کرد رژیش حکمت عراق رژی از باور نکم تو فایده تیده بله بريز حسن نها دنجمتي نفسها نها دنجمتي بله نها يعني ام دبين الويد شارك دجوار هي و چند رول بريج 47 بارتين كردان جي ندجي هالوسط بدا كي دا خوين دابون لباكور کردستان جی هم پارتیین کردان هم سازی جواکی رسمی دموکراتیک بانگ پدر کردن گفتش به هلوست خود برده. گر که اوسا بردوام بکه همش بنا استاتیا باشور همش بنا یکتیا گلی کرد به باندرک چاو چکه. Yani beguman şer hem Rojava و hem Başur hem Bakur باندورا کی مزن سرپیشا روژا گله کرد بکه بله و همان دوه یا گله ترکیه و یه گله عرب جد که یه روجلات نوین تیر یه روجلات نوین تف دکه بله یعنی جبوکو ام وی جیانی ده آگاهدار بوینه یعنی شر روجلات نوین تف کرن و دناوندا ویده بیجین گلی کرد هیا کردستان هیا و اوه سالان اف شره بردوامه و انجام انوی تشتکی ارینی نش سردستان را نش گلان را در نخستی حولی غینی کشتن و خم و آبوری دا خیزانبون و خیزانبونا گلان و ام بجین لحواز بونا ملت گلان یعنی حتی یا دولتا اجبوی شهر ده دوی روشی ده تشتکی فایده تیده تونه yani mesela tuşta bekirın çiye دوی هر کسی روناگویر به ناسناماوی چه به اتنیسیتایاوی چه به بلا او به باوریاوی سر چه به بلا او به دبی هلوستک و بانگی که هلوستکی نشان بده و بانگی که بکه بیجه که همی گلین روجلاتا ناوین و این ترکیه کرده می باشور ای روجاوا ای باکور ای روجلات همو حتی ایران گلویجی تیده پیشاوی شری بگرتن yani پیشاوی شری بگرتن و مثلا دولت Türk حکومت AKP MHP هم روجاوای کردستانی اردی خستی بن سروریا خود انجی باشور کردستانی جی وگره و ربازا آشتیانه و دیپلوماسی بده پیش yani سالان هاد دیتن کو سوریه را چوان تبدیگریان و چه دو گوتن ایناش بوان اقنا بکن تشتی مروف نکد زیه گاوین نین آوی تیجی تاویش بکو مسئله هنکی بکارن حل بکنه آمپیره رونن yani en ve baş dizanın enjam nayı keda girtin ya rast ava geleme و gele rojlata navib avay ki demokratik hem beri bisekine şerbe sekinantın و hamu mesela bu avay ki aştiyane bir guftugو girin و bige enjamı. رئيس حسن ها وجي مجلس الجيجر لما جي بارلمانتري جيجر هلوسا AKP MHP وهروها اختار دياري ها آلي دبلوماسي ده يعني قاشو مجلس جي چارسري جي ديالوغي جي ام بيجن چارسر كنا پرسكري كاي لبس دما كم بينن مالبات برزاني تي تركيا بيكو دم بارتي و DBP و HDP زيارت بك سردان وان بك راستراز شاقي بحكومه هذه كنادك و gerek caran daxwazên partiyên Kurdan qebûl jî nakin. Çend roj berê hevserokê giştî yekenekê Birêz Mahmûd çûbû Hewlêrê dîsa
احمد قرموش ببور احمد قرموش بو هولره دخوازیان قبول نکردون دبرد يعني دمك دبلوماسيا نبرة دولة تنبين ختمية وجه يعني زمان دبلوماسيا جلان جل شو بيش بكبر يعني نهار راستي او شر جهان سيامين ده دولت جدر به هاتین روجاوا آنج کردستانی و او چار دولت کردار را تکیلدار یعنی دستلاتداری سر و ولات گل کرد گرید دنه نهاتن یتوان یا آشتیانه زیده نخوی تنف شرط خوازن بیجین او برجواندین اشخوره کرنا آمان خوازن وام شرط پک بین نها شر حساب گلان نایمه بو خیزانیتینه هجاریتینه کشتنیتینه دبی گل روجلاتا ناوین ایران عراق سوریه ترکیه yani ne nijat perest be ne şerfaz be lazım hemu aniye ki demokratik pek beynin o lehemberi şer o lehemberi ev alozia ser rojalatan navin tere ve birin Filistin dahil her der hevdanek aştiyane o demokratik bekirin yani ittifakak beçekirin o bertekin demokratik nişan bedin yekitiye keçi bikin çünkü şer ve kime goti hem encam nagre hem husaret davi mazın dike jiyana gelan kordike eiro hem dibinin Türkiye çıravşeye Suriye çıravşeye Irak çıravşeye hatta İran yani xrabi ve xizani ve hecari pevet şu fayda ve itneye جبوي تاني تشتا ام بكن وافقلانه بكن يدلي جبو مروحي طابي نشابده بله بانگاته هبه اجبونا چاره سری اجبونا کو اهریزده ضرر دبینن و باندور تکبن باندورا بیتی گل روجلات نبین گل کرد و گل عرب و بتابتی گل کردستانیه بانگاتش گل کردستانی چی يعني بانغا مش قال ما دياسبورا يعني الدولة بياني وإد ولات خدت جي أبا يكتيا خوان بهاوري چه بكن والهمبري حمو جرين شر برتكك خورد بدن يعني نه برتكك تني بردوام برتك نشان بدن كو حتی کو شر بیسکناندل همی آلیان و آوای دموکراتیک مسئله هم گل کرد و هم گل دی بین چاره سرکرن بین آور لازمه حودان هبه برقدان هبه و مزن کرنا یکی تیه هبه جدر ویوی تر و ریباز اندی تونه بله گلش پاس کنیم برز حسن ایش گنش پاس خوش سلام ورست بله تماشاوان هجا گشتن داویا برنامه خوی میوان کو مشارک میوان ما سیاست مدار و نویسکار دمان دمیده جی گیروپلاس رز حسن özgünüş bu ام گلکس پاس کن حتی جارک نه بمین نبا خیر خوشید